Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatli haydovchilar, qandaysizlar, yaxshimi? Mana biz muftiyatning buyrug'i bilan biraz ish shara qilib turibmiz. Tekshir hujjatlarga borib biraz eskartuvlar bor. Qur'onda aytiladi, eskartuv mo'minlarga foyda beradi. Ular sizlar Makkaga chayin buyog'i o'sh challat qatnaysizlar. Sizlarga biz qanday qo'langasin jilvet, jabet nachar deb aytmaymiz. Sizler Kırgızistan boyunca en az sakatlagan mıhtı haydovchilar. Sizler uşul kalgan Jönököy haydovchilarga ulgu bolup bersеңиздер. Mına jol kırсыгы көбөйүп, Кудай өзү сактасын, көптөгөн адамдардын өмүрү кыйылып кетип атат. Ошондуктан урматтуу жамаат, ушул жолго жүргөндө бисмилла деп чыгыңыздар. Ана жана кофе менен энергетик көп ичпеңиздер, бул ден соолукка зыян. Uykunu kaçıram da öyle bala çakağınızda oyluğunuzlar keleceğinizlerde. Ana keykin derse şu yolga çıkanlar janağı döngörek almaştırı, ağrı dışı etil, anam janağı pirkur etil, sep, oşo saymanlar dağdayın жазасın alıp жүріңіздер. Sizler buna mıhtı aydoğuşlar alıp жүрсеңіздер, kalgan Jönököy aydoğuşlar da sizler toru bülgü alır. Anam sizler жақшылığınızlardan öte жақшы biliriz. Buna pandemiyada ben nazar salıp para oturdum. Buna şu anı sakatlagan şoförler köptögön жақшылык, soğuksuz işlerdi kıldınızlar, beker taşı verdinizler, arkadaşlarına jetkirip turdunuzlar. Buna şu sizlerin öte жақшы sapardınızlar, ıntımak var ortamızda, kaça? Şu birbirinizle ben ayvay bir alasa beleseni жақшы kılasızlar. Buna şunday sadaka işlerini, жақшылыk işlerini kılıp dursanızlar, Allah Teala sizlerin yolunuzlarda her daim açık kılar. Alan şu ekran arkalı şu bandı Kırgızistan'daki taksi haydovchilarga qayrilib keteringlar. Har doim o'zingizlarning joningizlar amonat, jana жүргүчүлөрдүн jani amonat, jana elдин jani amonat. Biz Saudiyanın çok muftiylari fatva çıkargan. Açan 120'da ketip atıp 80'de degen жерден 120 menен ötüp barıp kaza olup kalsa, al degen özünün canını kıyanга bara var deydi. Öyle nizamga başı egen yok. Allah tarafından şu şariatты bizge canыңар, malыңар, özüңөр aman bolgular, sak bolgular, salamat bolgular dep жиберген. Ошол үчүн урматтуу айдоочулар, ар дайым өзүңүздөрдүн жана элдин жаны аманат деп, сак саламат элге кызмат кыла бериңиздер, Анан дагы ушул айдоочуларга эскертерим. Ушул таксилерди көргөндө карта ойношот. Ошо карта ойнобоңуздар, бул арам нерсе. Кокустан ошо 20 сом 10 сом утуп алып, ошого бензин коюп, анан кылдын учуна жолдо кетип атканыңызда кырсык болушу бул ажап эмес. Кудай Таала өзү сактасын. Арам нерсе эч качан да жакшылыкка буйрубайт. Ошон үчүн тапканыңыздар адам болуш үчүн ошол өзүңүздөрдүн ишиңиздерди мыкты аткарыңыздар, элдин батасын алып кызматын кылып жүрө бериңиздер. Алла Таала ар дайым сиздерди өзүнүн колдоосунда ак жол берсин. Алла Таала ар кандай кырсык жаман балелерден сактасын. Улуктарына дуа кылыңыз. Amin. Ya Rabbil Alemin. Allah özüne maktav olmasın. Allah sürekli çözüm olsun ya Rabbil Alemin. Kanca olsa Allah'a cennet ya Allah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duaylar olmasın Allah. Allah subhanahu bazı yolunda şıdır olmasın Allah. Yolda yürgende kısa afatta da Allah saktan olsun. Oşol elinizge, yurtunuzga, bala çakasıga, tırç barğanга nasip olmasın. Onda sondan azgın şeytanlar, adamdan, caman şeytanlar, kılık çoruktan Allah öyle saktan olmasın. Oylağa maksatla Allah işini aşırgan olmasın. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Allah razı olsun.